Sifat 20 gebagi 2. Teh 2. Jawab istaghna iftikar. Soal padumboh sifat istaghna. Jawab 11 sifat. Soal teh 11. Jawab menyehana sifat 11. Hansah Allah takun kaya. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsih sama' basar kalam. Sami'un basirun mutakalim. Soal padumboh sifat iftikar. Jawab si kurang sifat. Soal teh si kurang. Jawab menyehana si kurang sifat. Alam hanjit nu perupa. Kudrah iradah ilmu hayyah qadirun. Muridun alimun hayyun wahdaniyah.